Voin Zomakhan Asian Veti Minister Pusilal Soivungan African Swine Fever SF Vanga Maniran Vulai Swat Tutang Nena Zang na dom na pek chuan hun distribution and launching of ASF compensation to Minikoa Office Chamber Ahman Pui. Home Minister Puken Sabdangan Mizoram Police Nwaya Post Ruak Battalion Lead Day Omek to Mizoram Sokar Suminapal Saklau Wangin Anho Kathay Lauti Asoy. Maharashtra Sokar Chuan Thamasa Deputy Chief Minister Ajit Pawar le Midang Pali Nunatsan na Thona Chet Suan na to Central Bureau of Investigation CBI Thui Jian Adil na to Indian Home Minister Amit Shah na Athen. Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni khan Israel atlo don ti anem heta India le Israel in zom na thuk tak le rampati in lei chi na chu thil che sang sang ani thua soi Runmawi TV clear tu te chebei ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim changsokin ilo clear chun somang u Home Minister Puke Sabdangan Mizoram Police Nwaya Post Ruak Battalion Lead Day Omek chu Mizoram Sokar Sumin Aphal Saklo Awangin Anno Khathei Lauti Asoi Hethui Voin Assembly Budget Session Zona Le Chana Huna Soin Home Minister Puke Sabdanga Chuan Police Anin Day Lo Hleti a Tundin Huna Mizoram Police Nwaya Post Ruak Battalion Lead Day Awmeka Police Post Ruak Tenho Khaturin State Fanin Aphal Sakchi Lauti Asoi ne Home Minister chuan Rampuma Police Quarter, Police Station, Outpost le Bitpost ate an building chu antlak balnalai beraniti an shia thua soya PHQ changin Rampum survey an nei to a mamo zual na shia chian dito in engtin nge an thua mangti an ngei to mekani ati a tunhai Central Fund andon chu khopui baka rampil ril le munkil khor zo ka police ti chakna tan manan tumti asoya heba ka hian Minister chuan Police Station changa motor anin pe mek zela Police Station le Police Outpost te an thatnem awangin ain dei motor ruwa man ala harri ti asoy bokane Voin Zomakhan Animal Husbandry and Veterinary HNVT Department Minister Pusilal Soifunga chuan African Swine Fever ASF awanga maniran vulai swat tu te nena zang na dom na pek chuan na hun distribution and launching of ASF compensation to Minikoa Office Chamber Ahman Pui HNVT Minister Pusilal Soifunga chuan merge somnile pakhat kumsang ni somnile pakhata lungsen lunglei district ka ASF mbutso ani atanga vo in thlengin Kanram economy so hingdot khopin ASF wangin kumtin vokthi le swat aum thin ti asoya India sokar le pui thupek angin vok swat te chau hi sokar le pui bituk zat le danding lai angin zang na dom na za somnga centrally sponsored scheme CSS le state matching share SMS mga pek thai ani thu soin kumsang ni somni le patni atanga kumsang ni somni le pathum le kumsang ni somni le pathum atanga kumsang ni somni le pali chung khan zang na dom na atana kansum mo za somni le panga chau kan don wangin zang na dom na dong tu tan hena za somni le panga pe kani ati a Minister chuan ranvul tu te launa na satawangin kumsang ni somni le pali khan ASF chu Mizoram Sokarin state disaster apuangin hemiatan hian ranthi swatel lovin ralna Ranthi pakhat zela cheng sangli ralna dong tu pakhat zela avok paruk chin huamin Mizoram chunga ralna sum sem chwa vek to ani thua soya kumsang ni somni le panga chunga sumamo te chu kumsang ni somni le parukatang kumsang ni somni le pasari action plan adil me kani thu soin za mu ngei thai nan chakta ka bo zui me kani thua soibok kumsang ni somni le pali chunga vok swat te zang na dom na hi awain cheng nuai sangkhat zanga sunga le pakwa point pathum pali ni in centrally sponsored scheme CSS le state matching share SMS kaltangin central le state sokar tang ko pasem chwa turani a zang na dom na sum hi asem na tur mun district officer ten hen thleng vek to in voin February ni somni le pathum sang ni somni le parukhian chekemo direct beneficiary transfer mangin zang na dom na dong tu ten na pek chwa chan ani African Swine Fever SF awanga vok swat te zang na dom na SF kaling compensation hi sokarli pui chuan red bitukin keji som pangan hnuai lama cheng sang ni zani keji som panga tanga keji somli inkara cheng sanga zariat keji som sari atanga keji za inkara cheng singkhat le sang ni in keji sang khat chin chung lama cheng singkhat le sanga ani a tukina HNVT Minister Office Chamber zang dom na semzinga dong number puzo biak thara hun thar veng aizol chuan cheng nuai somthum le paruk singkhat sang ni za somruk le paruk point paruk bial adong ane Larsab General Vijay Kumar Singan Mizoram chu marchak bial khwalzin punchak berna state ani thua soi
Tholenia Assembly Budget Session hon na inkhoma thu asoina khan lar sap chuan kumsang ni somni le panga April tha atanga December tha inkara khan India ram chung le twal chung zinmi nuai ruk sing sari sangkwa le zaruk le pasari le ramdang atangin mi sangkwa zaruk le paruk ten Mizoram anon tloa Sokar kumliam ta ai khan khwal zin za chu za somni le pakua point panga bialin akhu mani ati December tha chu khwal zin tambel tumni in mi nuai khat sing thum sang thum le zanga somni in Mizoram anon tloa kumhasa December tha ne na khai khinin za zela za somni le pani point pakhatin apungani ati a Mizoram chu marchak bial khwal zin punchak berna state ani mek thu soin Sairang rel ron lu nu phei chuan Mizoram chu marchak bial khwal zinte tlo mek ani chho mek ani ati Prime Minister Pu Narendra Modi po Chief Minister Pu laldo oma Mizoram State Day chibai abuk na Mizoram tlo tu pung chho mek chu lom omati thu soin hei hian sumlak lu konga le sumle pai din huna mason na athlentir ati a Mizoram mi puite ngainat omna le mi khwal ka that na chuan khwal zin tamjok a hip nge arin thu atar lang bokane Mizoram Tourism Department in an chinchi adanin kumliam ta kumsang ni somni le pang chung khan Mizoram a zinmi nuai riat singli sangkhat zathum somni le patni an lo luta chungzinga za somkwa le pasari point pali panga mi nuai riat singkhat sangkwa zariat somthum le pariat chu India state chang ami ten ni a midang singkhat sangkhat zali somsari le pakwa te chu ramdang mi te an ni thunga ramdang atanga Mizoram lo lut zinga Myanmar khwa le tui tamberin zazela somruk le pakwa point patni mi sangsari zakwa somli le panga anon zina USA indotin mi sangkhat somkwa le pakhat anron zin ani nikum chunga zin mi ten Mizoram antlo tamber tha December tha chung khan mi nuai khat sing thum sang thum zanga le somni anron zina chungzinga nuai khat sing thum sang hi zathum somsari le panga chu India mi ten ni in midang sangkhat za somni le panga te chu ramdang mi ani thungane Meitei mi puin kutan tha ka wanga ahliam tuar lawa February ni somni le pakhat sangni somni le paruka delia thi Manipura zo fa MLA pu vung zagin Ralte ruang ni min khan leng pui airport lo thlengin aizol ama thana hun man ani hnuwa notice khodung sei pal tlangin Manipur lampan pui ane pu vung zagin Ralte hikum sangni somni le pathum Meini li khan hetilai Manipur Chief Minister N Biren Singh chena in atanga anin lampana ho tur chu meitei mi puin kut an lo thla ka wangin rei tak en kolani a February ni somni le pakhat kumsang ni somni le paruk chon hulam khan ahliam tuar lovin chatuan ram apanta ani aruang hini jang khan aizol changi notice khodung sei pan puyani a notice khodung se chol puyani hnuwa sinzol Manipura lutin hun toite man pui ani a voin khan abial thanlon lu pui ni in than hun man ani baka abial khoshang shanga lu pui ani a zaninda som pakhat vela Manipura achena dorkas veng niulam ka thlen pui man be sei ne April thum kumsanga zakwa somruk le palia piang pu vun sakin Ralte hi Perzol district Manipura thanlon MLA bial changin voi thum thantlin ani to a kumsang ni som patnia INC ticket thantlin ni in kumsang ni som pasari le kumsang ni som ni le patnia te BJP ticket thantlin zui le ani a kumsang ni som pasari tang kumsang ni som ni le patnia cabinet minister ni in transport tribal affairs and hills le general administration te en kola kumsang ni som ni le patnia changin advisor chief minister ani Manipura zofa MLA pu vun sakin Ralte an chatuan ram apanti puan ani vele Prime Minister Narendra Modi baka sokar lei pui ho tu dangte party Chanchinthar tu te Chief Minister Bulal do omale ram shwai tu dangten an ui thu an soi hlomane Aizol bol ho khonna le peina tan AMC le local council chuan kumsang ni somni le palia changa kumsang ni somni le panga a cheng vebel chariat nuai somli singruk sang ni le zakwa somthum le pasari le kumsang ni somni le panga changa kumin kumsang ni somni le paruk January ni somthum in kara cheng vebel chesari nuai somthum le panga singli le zakwa somret le pani an seng head hu hi urban development and poverty elevation minister puke sabdang chuan zeka zona achana soin tun thlenga bol ho peina mun cha le dik
du angin Mizoramin ala nei lo chan chu tlangrama mani angin bolho song bola tur mun zo le rualrem tha awanga chun po van tlangram ruwa kemo sokaram te ani thin lo wangin bolho peina ta na rem chang thin lo ti a hei baka hian sum har satna awang poin bolho song bol na mun tha le dik nei har sabok ati minister chong khovel ma son zel milin bolho peina le song bol na te chu tha le chang kang zo ka ti chang tun tumin ma an lamek ti soin kumsang ni somni le panga April ni khata chang khan damdo in le clinic te bolho big biomedical waste song bol na changtlung tak common biomedical waste treatment facility man chanani a hetiang bolho hi ni tin ke sang khat le zalivel song bol thin ani ti soin lungleya siamani le thwai don ti a aizola hian construction and demolition waste treatment center sakmek ani thu soin Turiela Solid Waste Management Center a bolho troi thei song bol na changtlung tak ni khata metric ton somnga song bol thei man mek ani ti a soibok minister chong kumin July tha atanga man chan thei turin bolho troi thei lo ni khata metric ton somsari panga song bol thei 75 TPD Material Recovery Facility to IGC Lawngtlai se mekani thule Mizoram khopui district mun puile kholian deu zonga Solid Waste Management Center din vektomin na anthok mek ti asoi bokane Forest Minister Pul Than Sangan kumkalta kumsang ni somni le panga chungin rule chuka wanga thi pakhata thule zana dom na pek alani lo thu asoi assembly budget session nei meka epto member is wi pui bial tu puram than moi zona changin he thu hi Forest Minister chuan soya aramsa la ka thi te chu an thi atanga ni thum chunga forest guard emo forester emo RO emo forest office nai berachia tir tu rani thule chumin huwa chuan thil a boi thak thin thu asoi Rore lai member lunglei South Bial tu pularam lian pa puyan dan varam salo kolemo toluru kemo au ma department in ma alak zui dan zo na chu Forest Minister chuan hetiang man au mani chuan ada leilong tu ratia da anni nuwa sahuana son anni thin thu in a changa tun ai jingzo ka doctorin sahuana ram sa te thriselna an endik thei dan tu ruam man ani le ni lo zo na po malak ani thu in a chang bok Epto member Lawngtlai West Bial tu pusingun lian chungan April ni somni le pakwa kumsang ni somni le pakhata ngeng pui sanctuary bula sa in mun nuam nu achil hlum pasal hena nanget pek thei ani le ni lo zo na chu Forest Minister chuan abik taka forest guard na pek ani thu le anghet ni chia lo ma se ban le mei tur chi ero ani lo thu in a chang ani Tripura changa Mizoram khopui aizola natural gas pipeline phumna tan central sokal chuan cheng veibel chezali somkwa le pakhat arwam han hethui assembly thut khom kalmeka food civil supplies and consumer affairs minister pubilal chanzawa chuan atar langa zeka zona achana minister chuan sokal le pui chuan gas pipeline phumna na arwam han cheng veibel chesang kwa zani somrukle panga arwam han atangin Tripura khopakhat pani sakara changa aizol inkara natural gas pipeline phumna ta na cheng veibel chezali somkwa le pakhat ruwa manene ati hetilai hian khopui chunga semdarna tan hian pipe phum na chan alani lo thu soin Tripura Natural Gas Company Limited 10 thathona hmun tur anmamo ang an nei fel phot lo chuan na an la chan thei lo thu atar langane Advisor to Chief Minister Technical Puij Gin Zalhelele NHIDC Hau tu ten National Highway 306 Scholarship to Sai Rang Kong Sia Mek Chung Chang An Soi Hova He Kong Sia Mek NHIDC Hau tu te chuan tun chal chu nge ya siam zo ani tur thule fura lo thlen har sat na thlen pal thulatan boulder le rora man thei mei tur da khol an tum thuan soi Advisor to Chief Minister Puij Gin Zalhelele chuan NHIDCL ho tu chu he kong hi Mizoram chak lak lu na berani wangin chaktaka na thok tur le forwa tuitlak huna buaina tok lo tur thei top chwa turin ati a tun chal chu nge ya a thatheyang bera siam zo turin a thil bokane
Sai rang rail station chu world class situra chei bol ani do na chumi tura tan chuan cheng vebel che somkwa le pasari sanction fel ani to het hui vo in assembly budget session nei meka member te zona le zo bel na te changin chief minister general administration department changtu ni bok chuan sai rang rail station chu angen angin world class storin phal sak ani to ti asoi chumi tura tan chuan upgrade angai thule railway ministry malak nei tu na hian cheng vebel che somkwa le pasari sanction fel ani to a tender po hon ani to thu chief minister chuan asoi world class siturin a building te vertical extension horizontal extension baka new building le a chevel zongzong te ti bel chau alangai ti chief minister chuan asoi bok Election Commission of India chuan electoral roll special intensive revision SIR chu kumin April tha atangkal puichan mantura in puacha turin Mizoram chiatir Mizoram Tiamin State le UT somni le panhnia Chief Electoral Officer CEO te chu Election Commission chuan April tha atanga SIR kalpuichan manturin a chiatira hemi mange hian in puacha vekturin a chilene Mizoram CEO pisa atanga thu don danin tundin hmuna hian in puacha na hi thui takal puin anin peiti to a Mizoram District som pakhat Assembly Bial somlia hian polling station sang khat sa thum somnga le pathum aum do na SIR kalpuin hunber kum sang ni le pali kha chuan Mizoram a polling station zasari somkwa le panga chau a omani kumsang ni le pali a khan Mizoram a vote nei omza chu noi nga singa sangkwa le za som ni le pali ani line tuna chuan electoral roll man laya vote nei minwai riat sing sari sangli le somli le panga ani a in puacha nakal me ka hian polling station siam rem hi zo fel ani to a polling station pakhata vote nei mi sangkhat le zat ni ai tamlo omlo tura ruam ani a DOERO le BLO the training kalpui ani to a anhun ruak po no kha vek ani to baka tun thani somni le pasari hian political party tatan workshop board sei ani bokang polling station siam rem hi election commission chuan apom to a ironata thun fel ani to boka SIR hnung bera electoral roll po digital da in chiar thaya chhop chwa ani to bokane BJP Mizoram State Vice President Puvan Upazatangin BJP Mizoram chuan New Mizoram siam hi kan tumbul pui berani a member tin ten thei top chua New Mizoram kan thlentir thei nan mo phurna kan nei ne ti voina mi puiru na BJP political session a he thu hi soin Puvan Upa chuan Mizoram hi India rama athasonga minglan tam tak kan nei a India rama ziak le chiar thiam tamna state po kan ni nema sela voina hian pakhat na kan ni na hian ramro pui tak min thlen hlei thei lewa central service in ziak tling theipo kan wang to hle a hei hian kan zirna in siam thata poimo zia atilang chiang hle ani chumi ko nga chuan siam that tur a omti a chiang hle in alangani ati Puvan Upa chuan Mizoram hi tu te po hian kan mangai em turani a hei lo ram dang kan nei lo wangin ataka mangai hi kan batani a sokar in rail bolna tha vision mumal tak nena Mizoram hi kan en kola kan duat hi angai to ani BJP national headquarters kan ram chhuai tu te hian India ram an mangai em a India ram an mangai em wangin nupui nei lo hialan huama chu chuan voina ra tha chua India ram chu ram mason berle thang chak ber kan lo ni theita a eiruk theina laka sokar na thok tam tak kut an phuara direct benefit transfer kalpuin kan sum khoi che tam tak po anei tu beneficiary tur hna a thleng hal thine ne chutiangin vo in thleng hian eiruk thu boy nei kan party chhuai tu te a an omlo hi aro pui hle ani ati in khoma hian PCL bia kimi state secretary in khoma kai shuaya member kalte changin thu soi ngai tha kani bok MZP in Mizoram Sokar in November ni somni le panga kumsang ni som paruka gazeta ati chua non tribal trade license neiten manager emo helper mi panga thlengan sponsor theina chu sud le thoi turin Sokar ngen aizol press pa tu tharte dar tu te komin he thui voin khan MZP choi tu te chuan an soya non tribal trade license neite self sponsorship Sokar in lo phal chu makanti thu soin hei hi sud le thoi turin Sokar ngen ne Mizoram Sokar in ILP dana siam that mek ni an chia thu le October ni somthum kumsang ni somhei le panga khan MZP chuan home minister hena rotna an thlen thu an soya rotna an thlen zinga ILP fee ti sana chumi mang chuan checkpoint na police in deilo na phushuk tura private security roite ILP deal na online vekati a other base application siama adil tu le sponsor tu ten other OTP manga verify vekte mi pakhatin mi som item sponsor phalote overstated choi tur cheng singa chang cheng noi khat ni se andu thu te sponsor tu mo phurna ti tamle zualte ILP ming dik lo emo
overstay emo an omani chuan ILP nei tu emo sponsor tu emo choi tirte ILP ming diklo thon hote kum khata changa kum ni chu Mizoram lu thei to lo turemo ILP dil thei to lo turemo ati tele ILP mang diklo te report na to dedicated WhatsApp siam te atel ni in an soi MZP shwai tu te chuan February ni somni le pakhat kum sang ni somni le paruk in rin ni a an enfi ana ILP fel file lo le ming diklo mi som kwa te police kuta an pek to thu soin namdang le namdang in sponsor te mani le mani in sponsor te learners license manga lir the bung rasem te an mu chwa thuan soya ILP chungchanga khawle zuala kal tura sarkar ngenin ILP pechuak tu lampo film khur zwal turle diklo taka an pek chua kan mu chungchanga a pechuak tu chemani ngei theina tura mal turin thunai tu te kan nge nani antibok Lawngtlai bursa pudani larwat sangale Lawngtlai SP PPCL chunglu raten vo in khan Lawngtlai thuthar theder tu te komin sokarin ruilho do kalpui nashamuk barat abian waya kumthum chung drug free district kalpui ani tur thuan soi Lawngtlai bursa chon he project hi Lawngtlai district khotina kalpui ani tur thu soin khotina khotlang shwai tu te po thei top chwa tura cha ani thu soya ruilho do konga thuthar theder tu te an poimo thu soin mi puite zirtir konga thei top chwa pui turin angen ani Lawngtlai SP point ruilho do konga en court le operation churiko chaktaka kalpui mek ani thu soin ruilho do be pui thla konga chanrual thiam poimo thu soya village council NGO ko chan le mi puite tho puya sombok SDC pularin dikan project drug free district Lawngtlai ni phungle kalpui ani dan tur tlang puya soya LADC hnuai khosom kwale pakwale CADC hnuaya khosom re le pariata te project hi kalpui ani tur thu asoi bokani MNF Legal Board Vice Chairman Pulal Pian Phila Chongthu in Lengpui Ram Indian Air Force IAF Tena Chal Chungchanga Chief Minister Le Sokarin Thudik Lo Tam Tak An Soinia Soin Dan An Puisa Lo Leati MNF Party Political Session Voina Nea Hetu Hi MNF Legal Board Vice Chairman Chuan Soya Sokarin Ramdan Puile Mizoram Legislative Assembly in adopt right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement RFCTLARR Act 2013 Nasatakin about Siania Soin Heram Lag na Kalpuidana Hian Eruk na Lian Tama Nge ni Ti Chiang Takina Langane Ati Pulal Pian Phila Chongthu Chuan Sokarin Social Impact Assessment SIA exemption po diglaw takina kalpui niya soin RFCTLARR Act 2013 Nwaya SIA all tir tur chuan India Parliament pompui na angaya chu appropriate government central government thunai na nitiin Mizoram Sarkar chuan Mizoram Revenue Minister approval chau mangin dan kalin exemption na pe ni in a soi RFCLRR Act 2013 section 15 Nwaya ramlak le chhal ani donin dani na soi angin shiatir na emo notice form 3 manga ti chwa turani thu soin remti lo na emo dodal na nei te chuan preliminary notification ti chu atanga nisom ruk chungin ziakin anremti lo na an thelu turani a dodal anom chuan collector in hearing te po anei turani line hei hiti ani lo ati a okopi mu tur po om lo ni in soi preliminary notification a section som panga hi soilan ni in ni somruk chungin ti tura ni som panga chungin ti ani a hei hi adiglo hulhuala ti bok Pulal Pian Phila chuan RFCLRR Act 2013 Nwaya danang thlapaleng puiram barren land thaleram rova puang tu chu ZPM Sarkar hi ani tiin ZPM Sarkar hi an be ni somni le pasari kumsang ni somni le panga khan RFCLRR Act 2013 Nwaya buildings corps and plans na chu dan tur notification ti chuak thap ma se azom chuang lawati a hengbaka hian IAF nena ramchal chungchanga Sarkar lain dan apal zut nia alana tamtak asoi bokane LPG le POL report ilo thlir chun zamang u in rin zingdar kwa levo in zingdar kwa inkara LPG cylinder sanga zasari somni le patniin varing te supply che gate paltanga varing te supply che gate changa thudon danin POL kiloliter sanga somnga le patni Mizoram chunga phurulu ani bok voin khochin ithlir chun zamang u State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center Aizola changa meteorological data chinchi adanin vo in hian ruatla omlova temperature alum library degree Celsius somni le pathumani a avo library degree Celsius som pariat ane khonhon lamchu aniam library sa somnga ani a asan library sa som sari ane naktu ka Mizoram puma khwa achat rin ane
Mizoram pon lam chanchin ilo clear chun zomang u Maharashtra sokar chuan thamasa a Deputy Chief Minister Ajit Pawar le midang pali nuna chan na thlon cha swala Central Bureau of Investigation CBI chui chian adil na chu Union Home Minister Amit Shah hna athlen Chief Minister Devendra Fadnavis chuan centera ziaka ngen na thonani thu hianem heta hetu bo hi Central Bureau of Investigation CBI kuta hlan turin angen ani hei hi akim chang le independent inquiry nei ani thei nan ani hetil hi political pressure sang zele party sang shwai tu ten chui chian na langtlang zo kalpui an phut wangani Nationalist Congress Party NCP ho tu senior leader le Maharashtra a political figure Larber Paul Ajit Pawar ju January ni somni le pariat khan Maharashtra Pune district Baramati bula charter Lerjet 45 in Ata athi ani thlone hi chumsing na sataka wangin thui tak mu thai ani lo wangin atla nia soini a he thlona ta hian mi panga chuang te chu an thivek ani khathil rap thak tak khen nu ni engama sa chung chu Pawara Party Nationalist Congress Party member te baka a chung te point zonan siama thlona tlak hi excellent mei ani MT chung changa zonan siamani official a foul play ti shiat alani lo line he thil tlang hi politics in beina wangin central agency in chui chian tura ngen na atizol he tuna hian Directorate General of Civil Aviation DGCA State CID le Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB te chuan parallel investigation anei mekani official te chuan thlona chi atanga flight data le cockpit voice recorder mu chwate chu enfe ani thuan soya thlona tlak ma a thil thleng omdan tur an zir chiang mekani ma se thudon danin recorder te hi akan chiat na satawangin data lak chua konga ati buai hle ani Chief Minister Fadnavis chuan sei sokar chuan chui chian that atum thu asoi chun zom zela CBI chui chian turangen na mang hian sokar chuan mipui ngei tuanate chin fel atum ni in alanga thuthang omte chu ti to patum ni in alang he thu bo hi CBI in alak don le don lo chung changa center chuan final call alalavani hetilai hian aviation safety investigation chu chunsom zelani a nilola tura report masaberti chwa theibe seini a chui chen result hian kar le lama dan le politics lama ngong anei arin Prime Minister Narendra Modi chuan pathiani khan Israel tlodon ti anem heta India Israel inzom na thuk takle rampani in lei china chu thil che sang sangani thua soi ponto angin Indian Prime Minister hian February ni somthi le panga tang ni somthi le paruk chung hian Israel tlodona atram thumna Israel tlo masak berturani a kumsang ni som pasari hnuwa azin voi ni na anibok exa apo sa Modi chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu alom na thu asoi chu lom omati thu soin India chuan Israel ne na inchian chan hetle ril tak in rin tok na thil thar siam na le rem na le maso na tu thu sam inchian chat na chu angai poimo hle ani ati Prime Minister hian heng thu hi Netanyahu po sana ta na soya hepo sa hian Israel le India inzom na hi khovel ram shwai tu patni inzom na chaktakani innovation security le share strategic vision lama tho ho kan ni a kan tho ho na chuan hetle maso na tura in pe ham sang sang te kong kan siam me kani ti in azia kani Modi chu achian du tak ti in Israel Prime Minister chuan Jerusalem a kanin mule nge yang Prime Minister Modi ti in atar langa hemi ma hian kartin cabinet meeting honna Netanyahu chuan rampani te inzom na changzel chu alo fak hleto ani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan ti chua theite chu ani